ajisu khwa tudeji dialogue with other religions bema nube jinibi shathema bema nekwanya alise ro shathun tama judemo shathwethe ro alise nima nekwa kun tama judemo nananyidu ile dialogue bema ima minya nuebi nga shathule khwama bema ima mi jolo guli ngai mi thite khu kwanya shathule khwama te di bema manga jini thima bi thima kopota bo bele khwama gwajule khwama thima te di benishama manga shathwa gwajwe betenya thirose thiro bema ma wale ho ma shule ho thule thirose thiyo bema ma wale ho ma shule khwama te wale ho shule ho nana yama ju nunya ngwanga ngwanye zwanga besani kopota po betole khwama betili khwama thiliushi jalo kulingai mi thule bedle khwathe extremist bema te chute sadi jizaji jamama nima thebunya thuli jwalama ngalo ngwa khuz so de sene zwanga nuku chona ne mazo ngwa jinia de so zwanga nu jini na ne mazo bithili de chute su jaji jamama te benishama ngalo kulingai mi nyi interreligious dialogue bednya thiliushi manga nu khwalina ngwa khwalina bese shawa thutele ho nama bi ngai mi manga kopota shawa ngele ho kwachi betole ho shi thiliu shi bi ngai mi manga thite ku kwa nibe jinia bi sha thwethe ro niman ne gwa jonta manya encounter bema zule khwama thiwa tyama ima minya thilinga lo mawale ho ma shule ho ni ro manga nya izu ime ni zu sa zu thiliu shi izu amya zule ho se ko thi ku kwa sha thwe ma te benisha manga lo guli sha thwethe nya sote nu thwemanya maja nu thwemanya mazwa thuli sote zui khwa nama ikhu khwa nama bi manga kuma woni ne alibanga banya not to teach ma nama bi manga but to learn so nama bi singa thuli ni ma kwa bi shathun tanga ngwa be ma de su zwanga no wa be ma nya ngwa no wa jini khlibu ngwa li be ma jini sni zwanga ngwa be de ma te na ngwa le nu te ma gani thuli ni ma joma da bithili bab nu sita ma ngwa te ma gale nu sita ma te ngwa soni shanga ngwa ma sita ma amya jwalo kulini nu sita ma de ngwa te bigale chama gale bithili be nama bi ngalo nu sita ma ju ngwa be janyo gulinga mi jibi imma mi thotho na ma sita kulini ngwa te ati chama gale thuli ni ma kwa bi shathun tanga sote ma phayi nama bi manga sole begla ma de na nama bi ngalo benishemanya ni be choza sonishama ni ma josote nunya bema gnama bi nga kothe ngwa so wan nama bi nunya magna kalo thotona su nama bi nunya itzaka magle ajibi magle bitli ni ma kwa bi shathunda nga kuma podoni thite khokwa sote magna ma bi manga so nama bi ngalo bengai mi thite khokwa ro tamate bigama sujamu jama chungalo irojini de so koruwa nama bema gnama demate jitiasu thero sujamu jama jini de bigama thiliushi singa guma puduni thuma thuli shathwe mate sujamu jama bi robe jalo jini de sujamu jama bi rothili be jalo guli sujamu jate ngwanya ma phadanga guli nima kwa bi nga nuama nima jarwama nima tuema nima kwa bi ro jini de bege nama sujamu janama bi ngalo so te choma mu nima mu so jini de ashile maso telioshi nima kwa bi lamada nu jini na ni de sa halu shinga temanya jama renchi ma pemula tuli iwa te choma mu nima kwa bi latenya nu sha temanya e mami majo tengu benya nu te so za tiroli nu jininya ashile majabu belate nu nya ibi shatule khunama nu manishi nu nishidu majula nu amya jina beme ite khale nu te
machala thana ne no alise ni ibi shathu balase kuma wonyine nu jamma jini de kumusanya ne khanu ni no amani ma jaro amani mali e jini de ngai mi nana bala e jini de ngai mi so bala ma ni ma kwa bi jinda nga gudese nu thunisha ma suja muja nisha mate suja muja bala nu bug nisha mate chichi bug bala ma e jijo la dungu kulenye thuli shatema jikwa ronya Tiliushi ni makwabi not to teach but to learn bema sote magnama bir manga so nama bir ngalo bema ni makwabi so ne kwa ladu ile